Sini chừng sini समग्र शिक्षानि जे टीचार्स ते नॉन टीचिंग नि रेगुलाराइजेशन बागै chừng sini हास्टेनि बुबाग्रा बाय chừng मालायना फाइका चिनि जे डिमांड्स तंमारो कोर्ट केस जी डिमांड परे वो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट chừng ताबो रेगुलाराइजेशन खायको का अबनति chừng चिनि बुबाग्रा न साना फाइका chừng पॉइंट टू पॉइंट आलोचना खायका बुबाग्रा बाय चिनि ताम उंगमाया chừng जतन बनो एकटा मेमोरेंडम कैसे सबमिट खालायका ते बनो जों जे कागज जे चिनि बालिद जे कागज जेटा अब चिनि माने आइनगत जेटा ठीक दङ अब जे अब बालिद इनको डकुमेंट्स आ जे एविडेंस जों बनो सबमिट खायका बिनि यागा याफारका विथ मेमोरेंडम ओंखाय जों बिन थानि साखाथिनि जे सरकार जोंनो तागो बंचित खायतनिखा अब रेगुलाराइजेशन नोंथों रां पैसानि मेटार नोंथों बिभिन्न मेटार ओंखाय जोंनो बुबाग्रा साका बचिनि माने बुबाग्रा ही हैज एग्रीड विथ आवर डिमांड्स बचिन डिमांड्स बाय ब सम्पूर्ण एकमत क कायसानो ए बसाव जों नं मनो ति ब निजे ब स्टेट गवर्नमेंट नो चिटिसि ब पाठंनाय ओंखाय जोंनो ते कैसा ब एडवाइस हैका ओ जे चिनि जे पॉइंट न जोंनो ताम जे पॉइंट्स दं अब सारि इनके 5 आगामी 5-6 तारिखो जोंनो ते ब एकटा चिनि म मेटानो ते ब दिल्ली अभिजारि परे ब प्रेस ब्रीफिंग खायनाय प्रेस कॉन्फ्रेंस खायनाय चिनि मेटानो ते ब प्रेस सिगांगो साने आदिनो सिगांबंनि एकटा कतर प्रोग्राम दं गानाव दिल्ली अभियान आफ्टर द दिल्ली अभियान ब प्रेस ब्रीफिंग खायनाय इनके आबनो बचंनो कगरिखा राज्य सरकार तो जोंनो नायदि एकटा कक 2004 नि सिमि ताबक 2021 जों 17 बছর चाइरखाय दङ जों रेगुलार मानो जे जों बुबाग्राय मको बसाय जे स्कीम फ्रेम खायमानि बनो ब बुजिका ब नायका बुजिका स्कीम फ्रेम खायदेनि न बर गोल खायतनिका आं निजि साका आदि जीएस साका जे एनसीटी 2001 नि कक बंग स्कीम बंग निजिन साइट दङ तिसे बिन स्कीम न बनो वायलेट खायत बाहायखाय आनी चाकरी दुदी 2004 सिंकाय एनसीटी 2001 टाइम्स 2004 नि जे रिक्रूटमेंट माने बिफोर 23 2010 जरा आसिं बिसिंनि जे खबजंनाय फोरोंनाय जुग टीचार्स रक बरक टेट दिना नांया ओंखाय जोंनो जे फॉर्म फिलअप खायदिन सा फॉर्मेट आ जागा 12 साइरिका जे टीचारक टेट कंप्लीट खायजा गया बट एकेडमिक ते प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जे रिक्विजिट जे क्वालिफिकेशन तंगमा जे रिक्वायर्ड खायका कम्प्लीटेड खायजाका बरं बागि सिनसाव ओंखाय माने तम 2006 इंथं 5 इंथं टेट दिना नांया फेन अब टेट दिनाय सरकारनि जे फॉर्मेट जे जोंनो रिमानि गाबो जोंनो खामाकक जोंनाबो कुसले आं टेट थिना नांया आं तामनि परीक्षा टेट दिनाबा आमति केस बुबाग्रा बनि जीवन साव तामिलनाडु रगो आमति बो नुक खाइन साव ए बुबाग्रा बो नजर रिजाकनो जों बुबाग्रानो बेलाय खाय जों चिनि तिप्रा समग्र शिक्षा एमप्लॉइज एसोसिएशन से बनो खाबे खुबै जों बनो हामजांमा ते हामबाय ते खुलमा याफारो कारण के बचिनि बागि बुजिखा बचिनि कक तिसानाय बचंना कक रिखा जों सायमानो चिन बुबाग्रा कक रिखा कक नारगो आबेन बनो जों आंतैसा आनी व्यक्तिगत प्लस पर्सनल प्लस चिनि संगठननि एंगे जों बनो पाइफेल्ला हामबाय मारियो आरो ते आरो तंगो ते बनि जे एडिसी एडमिनिस्ट्रेटिव नि सीयू बो तंगो आ जागा प्लस सीएम तंगो ऑनरेबल सीएम तंगो चिनि बंगनि को प्रेसिडेंट तंगो बीके रांखल तंगो बीके रांखल सादि तंगो ते एमडीसी अनंत सादि तंगो अनंत देबबर्मा ओंखायते बंगनि अ एडिसी प्रशासन नि जे
অফিসিয়াল tongo কয়েকজন কতর যে সিইও তো যত ne কতর অফিস অরনি অফিসিয়াল যে হাই রেঞ্জ বগবো tongo বগবো চিনি কংনা খানাকা বরক যে ড্রাফটিং হাই বরক স্টেট গভর্নমেন্টের রহনা না চিনি দল তো অর বিভিন্ন বিশেষ করে আং হামবাই মা জানাগো যে টিচার বা নন টিচিং ফাইজাক রং বংনা হামবাই মা জানাগো খয়নি tongo জম্পু জলানি tongo কিলদানি tongo tei মান্দাইনি tongo tei ADC khumulu IS ni borok bo tongo bebak jagini phaika tei yang chini borakatal that is watlik tithoi IS ba kumun IS ni phaika je phainai joto sir madam sono ang khabe khukbe belai no hambai ba ya paro karon kai palke je sal porchar kok palke je sal palke ching lore kheke je ching chini mo je regulation ching manai abon ching ang joto no koyo ching thancha ke ching চিনি মো সামংনা जों मा खायलायनाय जों अनेक समय चिनी हामिया वानसुमुरो फायो किंतु वानसुमुंनो जों पास काटुइ हामिया समयबो फायो आबनो काटुइ जों चिनी जे कायसानो चिनी जे मान नामो जों रेगुलाराइजेशन नियमितकरण माने जेता आबोनि बागे जों सावमा खायनाय जों थानचा मा तंनाय कायसा टेकेसनो जों खायकाते यां चिनी बरकाटल दैट इज वाटलिक टिथय आइएस বা কুমুন আইএস ni phaika je phainai joto sir madam sono ang khabe khukbe belai no hambai ba ya paro karon kai palke je sal porchar kok palke je sal palke ching lore kheke je ching chini mo je regulation ching manai abon ching ang joto no koyo ching thancha ke ching chini mo samungna ching ma khailainai ching onek somoy chini hamia wansumurok phayo kintu wansumungno ching pas katui हामिया समयबो फायो आबनो काटुइ जों चिनी जे कायसानो चिनी जे मान नामो जों रेगुलाराइजेशन नियमितकरण माने जेता आबोनि बागे जों सावमा खायनाय जों थानचा मा तंनाय कायसा टेकेसनो जों हामियानि लाभ करे जों मा लराय मा खायनाय आगामी दिनाव जों आनि आं सारामु जों गणतान्त्रिक मास मुभमेन्टआव जों मा थानाय आमतिया खिसा जों कुनु माना करै आबनो ताबो अरो चिनी जे आन्दोलन आं ते कायसा को media jara media electronic print media friends no bang paifela hambai mario norok bo chini kong no onek somoy tisa onek sio prai somoy se thanai mas no ke tep se sika na ta bo si tong mi arok bo norok bo logi diman bagi nong no bosen belai khai khabe khobbe hambai mario kai abono kai 28 তারিখ চিনি বিভাগ মিটিং tongo তেলিয়ামর আবো ত্রিশাবাড়িও যতনো মানে যে চিনি ফ্রন্টলাইন লিডার প্রথম সারিন যে নেতৃত্ব রং যে দায়িত্ব রিজার্ভ রং যে আধা রং আং কয় মিটিং মানজানো বাদে টাইম কাই টাইম 11টা টাইম ডে সানডে সরি শনিবার মানজানো বাকি যতন কয় হামবাই Belaki hambai maru sini media sini kising songno ma ke subai tongmani bagai borok urang no sini bagai sini grievance sini dukho kha khamanoti जों जेयाव माके डिप्राइभ खायजागे तंगमानति borok sei tongo tei phunubi bo tongo tini जों ora khumulungo headquarter yakobe head office जों phalimani sini grievance rong tei no जों sini buba grabe ko kaham ke जों salaikya tai sini nangmani joto proof document evidence sini judgment order sini state government ni je affidavit copy time to time amendment ni regulation NCT ni MSR din bisli joto rohor jakmani abo जों government sini buba gran thani जों sequentially जों submitted जों khlaikya bobo kaham sini abono bo respond rakha kaham ke bo abono share naikya even bo saka bo oboni bagi khorang tisanai kubi no bo saka obo kubi no saya khlaijagi tongo onnai khlaijagi tongo SSA yakhaba samogra shiksha notiyei je man thaina mahake seble tormani abo saya abon bagi bus kangni salni saltamni ulo bo oboni bagi teisa kok sanai tai जोंबो बबाय मालाय फायनाय tai joto nangmani tebo in details bo जोंनो सामानि बागै आबर जोंबोनो joto yapari जों रोनाय गाबोन बागै bo जोंनो oboni बागै joto legal yakheba judicial je kok sana nangmani a angle थाङै
bo sanai bo khorang ti sai ni sao inka abun bagi जों kaham kai bun thani wo जों brief khlaikya je scheme rokno ti government implement khlainan thangi tongo a scheme implement khlai thani bo totally जों confused nangi tongo जोंनो category khlaimani bagi already divide and rule policy khlai tongo ni bubagra bo sakbai thango bo khak hamjaga kok saka already norokno categories khlaimani bagi divide and rule policy borok apply khlai tongo ni akok bo belai kha dojong no besaka haini bagi kha khayo ang asa koglog liya जों dakti no o sini dukho birmanni जों ya kagan haino ma tongo जों kakti sini o je jongjal paiti nangi tongmani pia haste hapangse o jongjal bo haino musung tikhe bo krungi tonmani haingi tongo jongjal kriyo jongjal asai roi sini kopalo birman phlangi tongo inka abuni bagi jengmani ngi tongo jengmani ingkha piaba ang ani joto সমগ্র শিক্ষানি non teaching joto employees rok ang or tongti koinai bkhale hamian ongo bkha belo asa thungja khangke joto borno bkha theinani ko teaching joto employees rok ang or tongti koinai bkhale hamian ongo bkha belo asa thungja khangke joto borno bkha theinani ko haipan ang koinai sini je sobak khlaimani kerongni bedekti जों जे सबक खालामनानै आबो जोंनो yok mung rönai regulation kubi no rönai abo ang haino jotono kha thangjaran bagi samaniya sini je judicial je sini je study khlaine khekai a angle thangi chung kubi no abo mannani kok tongo tamni ke government intentional se babo khlai tongo khlaiman khlai tongo ta gaban bagi gumraha khlai tongo yok lak जों mannai जों orno hoite sini regularize je manna tongmani abo sini proof document tongo evidence tongo time to time amendment sini joto proof evidence regulation tongo as per 2009 education act abo sing naikhe sini kuno sini guilty abo hai mistake sini apte kuno jaga sini minimum qualification cover khai apte kusi krei tamni ke government back date chuno already 2019 31st March or time ni bisingo chuno joto completion khlaribe kya aboni ulo government situte siawoi knowingly unknowingly government of hake chungno deprive khlai tongo so abon bage chung abon black condemn khlayo we strongly condemn the decision of government such kind of decision of Tripura government kaya ang abono asuk sainang muthaknai sini joto employees songnang taiso inspire khlaino musungo encourage khlaino musungo please don't be discouraged जों joto thansa tongdi tamningkai जों thansa tonghake sini phandraknai unite we strong divide and we fall sini kaisa kok tongo divide we fall ambagino जों tai kisam be khaloge जों fight khlailena जों yok nai engka asuk sawino muthaka hambai ani sak phangningi ang Sudip Deborma সমগ্র শিক্ষানি জেনারেল সেক্রেটারি samkhlai tongo tabo tai bodolingi jotona hambai jotona khaka hambia foro